Indijanac i ogledalo, pročitat ću priču Pauk. Bračni par izlazi na balkon, sve je spremno za roštiljanje. Muž u ruci nosi novi minijaturni plamenobacač za paljenje plina. Žena na stol odlaže 2 posude, jednu sa sirovim mesom i drugu praznu u koju će odlagati ispečene komade. Iznad balkonske ograde na popodnevnom suncu svjetluca ispredena paukova mreža. U njenom središtu se poveliki zlatasti pauk ugodno klati kao na ljuljašci. Muž upravlja plamenobacač u njegovom pravcu i pritišće okidač. Plavkasti plamen u trenu suknu i oprži pauka. On pade na beton i sakri se iza zelene teniske loptice. Muž nogom zakotrlja lopticu naprijed natrag i zliječi ga. A zašto si ga ubio? Oglasi se žena. Možda je bio otrovan, veli muž. Otkad se ti razumiješ u paukove, jedva si se provlačio u školu iz biologije. Za svaki slučaj, možda je bio otrovan, odgovara muž i odvrće plin na boci. Zalazeći sunce se i dalje zrcali na paukovoj mreži, koja sada podsjeća na ram bez slike.